Yes, kanonye mbifurize igicamunsi kiza kuri wotwe mu masaha yo ku gicamunsi, igitondo kiza kuri wotwe mu masaha ya mu gitondo, umugoroba mwiza kuri wotwe mu masaha ya nimugoroba, iraza uterwa n'ukuntu ingengabihe yawe ihagaze. Hano mu Rwanda turi ku gicamunsi cyo ku itariki 22 z'ukwa gatandatu 2025. Birumvikana rero tuba tugarutse mu cyitwa makuru, tuba tugarutse mu cyitwa imiripuko. Mu gihugu cy'u Burundi, ni mu gihugu cy'u Burundi tuba tugishinze amata ko tureba situation ihagaze ite mu bice bigiye bitandukanye, by'umwihariko twinjira mu mashyamba za Kibira, twinjira ahitwa za Cibitoke, twinjira mu bigo bya gisirikare bigiye bitandukanye, tugenda tureba uko situation ihagaze. Yes, tubaye ikaze rero by'umwihariko mwe mu dukurikira aho muherereye hose, tubabwira tuti rwose nyamuneka hano kuri Duniani Kote TV, tubahaye ikaze tubikuye ku mutima, ariko kandi nyamuneka ibi tubanza kubyinjiramo tubanje no gusuhuza abantu badukurikira bari hirya no hino, badukurikira kuko bari mu gihugu cy'u Rwanda, bari mu gihugu cy'u Burundi, bari mu gihugu cya Kenya, Tanzania, ariko kandi mu gihugu cy'u Burundi bari Bujumbura ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Tubahaye ikaze abadukurikira cyane rero by'umwihariko bari Congo, bari za South Africa, bari za United Kingdom, Amerika rwose ariya barahari, mu Bubiligi ndetse no mu Bufaransa na za Canada. Tubaye ikaze rero by'umwihariko kuri TV Duniani Kote. Amakuru rero tugiye kuba twibandaho akomeje kugenda aturuka ku mirongo y'imbere ku rugamba, nko muraza kunyemera dusimbukire i Bujumbura tubabwire iby'inama idasanzwe, ikaba ari inama yamaze kuba rwose itegurwa mu buryo buremereye cyane, igiye kwitabirwa na Etat Major w'igihugu cy'u Burundi ndetse na bamwe mu banyamuryango ba CNDD-FDD. Bagiye kuganira ikimeze bite, ngira ngo turaje tuginjiremo. Turaza kugaruka gato cyane ku kijyanye rwose n'icyitwa perezida w'igihugu cy'u Burundi byamaze gucanga ariko bikongera bikamucabiranya, kuko ubu tuvugana n'umwe mu bantu babuze aho berekeza kubw'impamvu zikomeye cyane tugiye kuba tubagezeho, cyangwa se tugiye kuba tubapudetinga muri ano masaha. Yes, turaza gukomoza ku makuru menshi agiye atandukanye, tugenda tubapudetinga tubabwira uko situation ihagaze. Muraza kunyemera dusimbukire rwose hano za Bujumbura turebere hamwe amwe mu makuru akomeje kugenda haturuka. Ni Bujumbura imaze kudeployingwamo special force mu ngabo z'abarundi, ibi bikaba byakozwe mu masaha y'imugoroba. Hari byinshi biri kwikangwa rero mu gihugu cy'u Burundi ndetse birimo na coup d'etat imaze igihe kitari gito ivugwa cyangwa se inogwanogwa. Tugiye kuba twinjiramo, uraza kumenya ibiri guturuka Bujumbura se nibiye. Ku kibuga cy'indege amakuru akomeje kugenda haturuka, ariko mu minsi ishize wamaze iminsi rwose bahafatiye icyitwa inasi. Izi nasi rero bakaba bakeka ko ari inasi zishobora kuba ari za FDLR cyangwa se ngo zikaba inasi na cooperative za M23, cyangwa se zikaba inasi za Red Tabara, ngo zishaka gukora ibishoboka byose ubutegetsi bw'u Burundi bakabukuraho. Ni bangahe bimeze bite bafatiwe ku kibuga cy'indege byari? Ndaje ibi bintu tubyinjiremo mu buryo buremereye cyane. Turaza gusimbukira mu makuru menshi agiye atandukanye arebana n'umutekano, politike na diplomasi. Ngira ngo hari amakuru nahoze mbona yatangajwe n'uwitwa Gervas Ndakobucyo wakunze gutaziranda kugarika. Aya makuru rwose akaba yanyezeho rwose ku isaha y'isa 5 n'iminota igera kuri 45. Ngira ngo urumva yuko twasatiraga mu masaha yo ku gicamunsi, ariko iyi nkuru ndaje nyinjire muraza kumenya byinshi birimo biragenda bituruka muri CNDD-FDD ndetse bishobora no kuza gutuma igihugu cy'u Burundi cyongera kugwa hasi mu buryo navuga ko budasanzwe. Nyamuneka turaza gukomoza ku makuru menshi agiye atandukanye. Hari umuvandimwe ndi kubona uri kunyandikira ati Bwana Moses ese uze kutubariza atitega koko nimba biri kuvugwa ko umutekano ari muke, ni gute inama iraza kuba by'umwihariko mu bice bya za Gitega, kuko twumvishe inama idasanzwe igiye kwateranira. Yes, nyango aya makuru turaza kugoma tuyakurikirane. Iby'umutekano muke byo n'ubundi nta munsi bitavugwa, ariko byose n'ubundi bikagenda bishyirwa ku murongo gake gake, umutekano n'ubundi ukagenda ugaruka mu buryo navuga ko udasanzwe muri rusange. Ariko kandi inkuru idasanzwe ngira ngo yenda turi buhereho cyangwa se tukanayisorezaho, ni inkuru by'umwihariko y'umujyi wa Uvira umaze guteza ikibazo gikomeye cyane
mu gihugu cy'u Burundi. Gatanu kuri kagenzi kako rero bakunzi ba Duniani Kote TV, tubaye ikaze amakuru mu buryo burambuye, cyangwa se tubaye ikaze muri aya makuru mu buryo burambuye. Ari kuvugisha benshi, ubu tuvugana munyemerere yuko amatora y'abadepite yo yamaze gutangira. Ku munsi w'ejo nabonaga uwitwa General Never Kasha Mashokero yagiye kwitorera rwose n'ishati y'umweru, by'umwihariko ijya kuba nk'igitenge ariko utamenya ngo imeze ite. Ubwo rwose amatora mu gihugu cya Burundi akaba ari amatora y'abadepite yamaze kuba atangira. Aya matora y'abadepite yamaze no gutangaza ko byamaze no gutangazwa ko ari amatora ari mu bujura bukabije. Ubwo amatora y'umukuru w'igihugu arabura iminsi, arabura imyaka igera kuri 2 kugira ngo atangire. Abadepite rero rwose cyangwa abadepite bari gutorwa bakaba ari bo rwose bagiye kuba bagaragara mu minsi mike cyane. Reka aya makuru tuyinjiremo nyamuneka. Rwose tuvugana harimo ikintu nakita amacakubiri arimo aravuza ubuhuha. Bamwe bakaba barimo bashaka kwicana nko muri rujoro ryateye rwose ku muhanda Gitega Bujumbura, neza neza rwose werekeza mu mujyi. Umugore uwitwa Ndakugarika bamuhitaniye, Imana nayo iza gukinga akaboko. Ibyo biri gukorwa n'abandi bimeze bite? Ese zaba ari Red Tabara, zaba ari inzego z'ubuyobozi zikomeje guhigana zikoresha FDLR? Byose gatanu kuri kagenzi kako turaza kubiva imuzi n'imuzingo. Turaza gusimbukira hano za Bujumbura turebere hamwe igitero cyasubizwe inyuma. Iki gitero kikaba ari igitero ngo cyari kigabwe n'abantu bari bambaye imyenda ijya gusa n'iya polisi, ariko bikanavugwa yuko hari n'ubundi mu bakoraga ibi bitendo by'umwihariko byo gutangira imodoka z'abayobozi bashaka kuba by'umwihariko babakura mu nzira. Turaza kubikomozaho. Uwitwa Ndakugarika ubu tuvugana yamaze kubaka indake iwe mu rugo, ndetse hari n'amakuru menshi dufite kuri aba barimo barebera ibindi kuri yo n'abandi banyamuryango bakuru wa CNDD FDD barimo abitwa ba General Prime Niyongabo. Amakuru tubafiteho ni menshi, ni byinshi tugiye kwagezaho by'umwihariko bidasanzwe. Turaza kugaruka mu Kirundo tuvugana umutekano kuri kote y'Abarundi wakajijwe mu buryo navuga yuko udasanzwe. Abasirikari barimo barongerwa ubutitsa, nabyo turaza kubikomozaho, uraza kumenya impamvu yabyo. Turaza kugaruka ahitwa muri ibice bya za Uvira, turebere hamwe iby'Abarundi 300 baguye muri ambushi, hagapfamo 150. Ibi nabyo turaza kubikomozaho. Turaza kunyarukira hano za Cibitoke turebere Katanyama z'aba FDLR ngo zaraye zifashwe n'imbonakure nyuma yo kubasanga basahuye bya bindi byo kwimakaza FDLR byatangiye kubakoraho. Turaza kugaruka kuri byishare bigiye bitandukanye. Icyo usabwa nta kindi, nimba utari wakora subscribe biraza kugusaba kuyikora kugira ngo tugendane neza by'umwihariko muri rusange. Ndabona hano banyandikiye ati ndi kuri yo. Ubu tuvugana yamaze kuba ahungana na famiye ye, by'umwihariko barimo barajara mu rugo rutari urwabo nyuma y'uko rwose ngo iperereza rimaze iminsi rikorwa ngo uwitwa General Never arikora, ngo byagaragaje ko 65% nubwo bari kumwe nawe muri guverinoma, ariko ngo iyi guverinoma uwitwa Reverien Ndikuriyo ashaka kuyikimbiza uyu General Never akaba atayobora igihugu cy'u Burundi mu mwaka w'2027. Ndabona ari ku mutalamu arimo agenda anyandikira, ndabona yambwiye byinshi bigiye bitandukanye. Turaza kuba dukomozo, ariko kandi rwose atuva imuzi n'imuzingo. Ubwo rero rwose we icyo usabwa gusa nta kindi. Ndabona abadede batangiye gupfa amatora atarakorwa. Ibara bikomeje kugwira igihugu cy'u Burundi. Drone z'intambara zirasa ku rwego hejuru, nizo zikomeje kugenda zibarasa mu buryo navuga yuko udasanzwe. Ndabona rwose hano bakomeje kugenda bagaragaza ko ngo icyitwa indege z'intambara zo mu bwoko bwa drone zikomeje gukora ibara mu gihugu cy'u Burundi, ndetse mu masaha y'ijoro akaba aribwo zirimo kugenda zikora amabara nk'aya ngaya yo kurasa abayobozi bagiye bakomakomeye mu rwego kugira ngo aya matora ateganyijwe uwitwa General Never ayayobore. Ndabona rwose umuvandimwe akomeje kugenda abinyandikira ambwira buryo ki rwose icyitwa abadede bakomeje kugenda bapfa mu buryo navuga yuko
budasanzwe. Mhm. Ndabona rero ari byinshi cyane bikomeje kugenda bitangazwa ariko kandi rwose binavugwa muri rusange. Amakuru ni menshi arebana n'umutekano, politiki na diplomasi, ahubwo munyemerere ibi bintu duhite tubyinjiramo. Duhere ku nkuru navuga yuko idasanzwe ariyo witwa Jenerali Neva kugeza magingo aya wamaze kuba ahigwa mu buryo bukomeye, ndetse akaba ahigwa na bamwe n'ubundi mu bo ari kumwe nabo muri CNDD FDD. Impamvu mubwira ati uyu mugabo akomeje kugenda ahigwa nko muri iri joro ryakeye, iyi Imana idakinga akaboko we n'umugore we, ubuzima bwabo bwari burangiye. Bari bari mu modoka rero berekeza iwe mu rugo, ndetse ahangaha amakuru dufite bakaba bari bari kumwe n'umwana wabo mukuru, by'umwihariko bakaba berekezaga iwe mu rugo nka famiye. Imodoka yabo iza gutegwa mbushi n'abagera kuri 6 bari bambaye ngo uniform zijya gusa nka kotoni. Abazi kotoni murazizi, ariko ngo zikaba zari zifite n'ingofero yazo ku buryo neza rwose ushobora kuba warabareberaga ukagira ngo niba abanyeshuri ba kera babajyaga biga ari bakuru bambaye za kotoni, ariko ngo abangaba bakaba bari bitwaje intwaro. Amakuru mfite rero baje kurasana, by'umwihariko n'abarinzi babo bagera kuri 3 baranahagwa, ariko aba bantu n'ubundi baza kubirirwa irengero. Umugore we nawe bakigera iwe mu rugo ngo bafite indake, by'umwihariko mu bujyakuzimu, ifite metero zigera mu 130, mu butambike ikaba ifite metero zigera kuri 15. Indake ngo niyo barayemo. Mwaba n'Imana boye na famiye yabo ngo bafite ubwoba bwinshi yuko ngo aba badede bashobora kuza kubahitana. Andi makuru dufite atariho ivumbi, usibye kuba abagabo bakomeje gukoresha indake, ndetse bahise batanga itegeko ibukuru mu nzego za gisirikare zibarinda ngo bagomba kumaramo icyumweru badasohotse. Ni nako ubu tuvugana, by'umwihariko abadede cyangwa se CNDD, bamwe mu bayigaragaramo benshi bakomeje kugenda baraswa, ariko kandi bakaba bari kurashishwa na drone. Izi drone ziri guturuka he? Maze iminsi mbabwira ni hari indege nyinshi ziri guturuka mu gihugu cy'Ubufaransa zikagwa hano ku kibuga cy'indege cya Bujumbura airport, zarangiza zikerekezwa ahantu hatazwi. Mwaba nk'Imana mwe, igihugu cy'u Burundi ni igihugu gishobora kuza kwisanga ahantu habi cyane. Buri muntu wese ashobora kuza kugisengera avuga ati mwami Imana gitabara. Reka ibi tubiveho bya Jenerali Neva ndetse n'abari kumuhiga, ariko amakuru dufite nuko n'ubundi biri gukorwa na Gitabara zivuga ko zizagaruka mu gihugu cy'u Burundi nta butegetsi bw'amacakubiri bukibarizwa. Reka iyi nkuru duhite tunayivaho, ahubwo twigarukire gato mu nkuru idasanzwe by'abanyapolitike benshi nanone bagiye batandukanye bakomeje kugenda rwose nyamuneka bageragezwa kwicwa. Bageragezwa kwicwa mu buryo navuga yuko budasanzwe. Abanyapolitike hano rwose nahoze mbona rwose ariko bakomeje kugenda bagerwa amajanja mu buryo navuga yuko buremereye, bashaka kwicwa mu buryo buremereye. Abanyapolitike namaze kubona rwose ari benshi cyane. Aba barimo abitwa ba Agathon Rwasa, hakazamo abitwa Bandakugarika, harimo abitwa aba bagabo ba Gervas Ndirakobuca. Ariko nubwo ibi byose birimo biranavugwa ndetse bakaba banashaka kwicwa, ibintu by'igihugu cy'u Burundi bisa nkaho byamaze kugaragaramo urujijo navuga rudasanzwe. Uyu munsi barahigwa n'aba, ejo bagahigwa n'aba. Ni ibintu ubona byamaze gucangana ku rwego hejuru, aho kugeza magingo amakuru dufite uretse Imana yonyine ishobora gutabara igihugu cy'u Burundi, ari igihugu gishobora kuza gukomeza kwisanga habi muri rusange. Ikindi kandi nababwira, hano muri Uvira gato abagera kuri 300 baguye muri ambushi. Nyuma yuko baguye muri ambushi, amakuru dufite nuko 150 bahise by'umwihariko bahasiga ubuzima. Ni ku muhanda wavaga mu mujyi wa Uvira werekeza hitwa za Kiriba. Aba ngo bari bafite gahunda yo gukoramo ibice by'umwihariko byegeranye n'umujyi wa Uvira, izasarambwe zamaze kugeramo. Ese ibi bintu abarundi baraza kubishobora? Maze iminsi mbabwira iby'igihugu cy'u Burundi, mbabwira ni iki gihugu cy'u Burundi ni igihugu kigomba kwitonda, ni igihugu kigomba kwitonda ku rwego rwo hejuru.
mu gihe iki gihugu kitaza kwitonda kikaba kimwe mu bihugu bishobora kuza guhura n'akaga gakomeye cyane. Mwabaka Imana mwe ibi mukabipinga, nk'ubu tuvugana urugo rw'uwitwa Ndakugarika rukomeje kugabwamo ibitero. Uyu Ndakugarika nimba mumuzi neza bakunze kumwita Gervas Ndirakobuca, ariko batazi Ndakugarika niwe umaze iminsi wirukanwe n'uwitwa General Neva nyuma yo kugerageza ngo guhishira ibanga uwitwa General Prime Niyongabo. nawe ubu tuvugana bakaba bakomeje kumugera amagajanja. Ni politike navuga yuko ikomeje kugenda